HSPDP kalan lej ban kendo ya menteri rang bak duk kecela ukon rat kong kasang ma ban kentu ban penrung no ek tingkasi bat kakaro kum ki official language hapok kecela kacing bompat itu ya tingkasi bat karo kala pendukam ya kisamla haka ying dak ni post office hakikam ki bala syutung baik ne direct bat layo dak Kiwei pat kecet menriu ki bom dai na kene kecela nama dapat ki bishar tangi ke maksud jong ke Hindi bat English. General Secretary ke HSPDP ubah panbor yang ulong bahagikam basyutung ni direct recruitment namar bahami khalaya kampat itu ya ketin kasih bat karo markatnat yang dak ka bishar ya ki mak kasih ya ki subject English ka ba Kiwei ki bishar tak Hindi bat kan ni kala penyo kabu ya Kiwei pat penyokam namar beki hek mak ha ka Hindi ubah panbor ulong baladak sokal kala itu ya ketin kasih kum ketin sarkar ki samla kasih kin kamsuk banyokam bat haga cukopor ulong baka cing itu ya ketin kasih kum ketin sarkar kan pentut pat ya kacing petrekam ya ketin parang hakikam office bat halol kane ba panbor ulaya thu ba menteri rang ba ulong ba kandon kacing ban penlong ya ketin kasih bat karo kum ketin sarkar namar bahap ban penkela ya kacing tho Kiwei ba boncaj bat banwanra kicing cerwet kicing cerwan Henry nak kaliang ke HSPDP kala kentu ya menteri rang ba ban thaulat namar ba ketin parang kan dai baik ke ketin sarkar ban penunkam Henry kadon kam tang kacing itu ya ketin kasih kenang ban sup kayo kam yo jam kisamla itu ban penkelano official language pi ni ya kan Henry ilawan ni kendu ni senior postmaster ban tip ya ka jingsha balik ni kolong kumni bagi kasih ni kena sama jing kiyo kam ka ek pengiyo gajing tip kolong ba namar bakam dai ka official language akababun kini ka recruitment kiyo di Kiwei pat ki bambi kasih ngala banong kata namar bagi namar dai ka direct recruitment kipet tani ki mark sheet ba marks da bagi kipet ni ka scoring ya Kiwei kipet ni Hindi subject ka belum ka official language karena mata jungi pada kipet na ka Kiwei subject ka belum English subject kemudian nak kasih language namar nak kata tahu ka perlong ibun ki kena jing kimyo ikam nor ki duna ban score ka marks ka English language di nomor tak daw iwan ban kerpa UCM ban amen no ekani ka official language hoy ni UI karkum ka notification mo ko government kala hanika Meghalaya State Language Act 2005 bar huju ko por Meghalaya Language Act 2008 kam shimla don kono kajing perkelang ni tamu malah ni kasa kaju ya bede ka language mo di watla kanika office jo kanika government of India Ministry of Communication Department of Posts GDS section mo kala penmi ya ki office memorandum how arjar arhuai kumjuru ka office memorandum mo arjar hulai kumjuru kanika panang isyan ngam no copy ni kedeka kaju ka arjar absam then re kanika office memorandum mapang study ya ki kam dan jing affair kam kadi keju kam dan jing affair di nomor tak daw bangi sawan susi among ban penkelan kata kenapa haba ki recruit kemudian pin orang kasih language di Henry usia mula peni gidong gijing aneh tai lada ngi penkelan official language ke kasih dasi kalau abang ka kurum karang maka dia baka administrative convenient